KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba Alexander L. Heg uba long National Executive Member but Menteri Berem jong Sarkar Jilla ula keno baka National People's Party kabaya lam ya Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kadon kti ban pendan kam baklai ka scheme bat ki program jong Sarkar tang na kabenta banyo jing mantoy ha ka san perthai ha ka jing kran bat ki lat pathai khobor uba L. Heg ula ong baha ki ni ki ar bat lais nem bon ki program jong Sarkar la penkala ki program jong ka NPP Ula keno aru bam hamanla ki program jong sarkar ke NPP kala penkala ki program jong parti namar bala sakhi ka jingte lama jong ke NPP bar ka jingte ka flex jong ka ni ka parti haki babuan ki jelang bar haki program jong sarkar upgrade ya PhD to CSC katulili la long glaringly kemut ke wala pau syai kedar boy ga skip government la penggala party skip kumnu kat ke program jongga health department ngalong health minister tu ko ke scheme ke jongga government ke project jongga government aga por begini yang tu la datang lagi lama jongga NPP por ba ki ai ki program ba ki ruai ru ki omba ngin nyombe aga lama jongga NPP tinga ku minister ba pet ya gatu ke department nga omba ka dengan program ga along ga bakla plat. It's a very successful program but got defeated because of the so, bagi ruai be hagalama NPP ni. Pila ben perkala ya ka skim jo pajba pen perkala no sya parti ngari BJP ngala inaugurate tiki sanpon report li gi CSC PAC gi sub center health center bar khoi ganra de lama jo BJP gi nom bagale BJP. Tate babakla pala. Yu iba ga yu gini gi si gi cakaru bagi le ya ka for inauguration ne for stone taruh gila keteng juga NPP ke government project. Yang tak ni fokus. Ini fokus baru ke scheme juga central government. Kemudian fokus ya ke NPP kata. Nama begini ke scheme juga baik. Om tang balap penurunkan baklai ke bawah. Om tang balap penurunkan baklai ke bawah lajong. Bagi corruption ni kena long very high. At a high level. What? Kanu bon bagi government. Itu government bah apa kejingilam yang lead bibiling dok kum chief minister nak tray apa bon bagi chief minister bon ha dengan padulap rebaka no government kan penonkan become government machinery for the political interests ini bukan dah mengi ke BJP ini buat honorable sports minister Ruban Taidor long by ke scheme government la penggala party scheme apa agak basam seniang sam kun senian kita sipo mogun ro kita sipo sun siduki menta ka kala rendang wal kataru bidon kap menikren nang don lang ga juga soka tingi dada ganono go poru se mukot daga MDA meeting tingi kan ni ka fam mar kalau ba kongsan ba kam mar wangi layo bon bahaki jing chakren nagi paiba jongga state Meghalaya ba ngila pedon kam bakala ya kebor ke bangi itu bangi asko tiba kadang bon bah kini ki skandal tiba bon bah apa government tengah hapkren kewe ke jingkan ke cuma ke mengakan hak kabinet tu bas pang tu ke jingte ke ba aspa sabhokrur hamte apa MTC building bah apa ijakai betang 1000 square feet dan ini buat ke bylaws juga construction bylaws of the mudah tinggi karena kan sa ingin berkonsentrasi ketuka project di ketuka project no hadu aspa sabokru ke sutu johin perlu de aspa sabokru